Шегинскай автономия төрөттәбит. Жоннортон бир улаханлара өдүлөрө болар ден мен таныгын. Кене боллагына үбү томсагар Совет народных комиссаров председателя. Вот цагар яцик председателя. Тёдыны от алта сагар наркопросвещение. Он на тёдыны калаха тылнауга Кинчер институтын теребите билингелле литер. Кенем чуанай философ, улахан государственный деятель, урядчы, олонхону фольклору бүтүнү көрөп кете. Кене эти урян кандырбыт олонхота дүрүен нүрдүн батыр, отут олонхоттун тамамдан олонхо бар болыр. Олонхо билингелле кистенанан келди. Онна бу кемге ЮНЕСКО билинитен тылында. Оттук олонходана прозаик, поэт. Кене урыгы сурыйлары билингелле жон оготта түспекке алдан кепсене жылдар. Оны bu автономияны bir aslında автономия калитигер Латвия Советской Совет народных комиссаров председателем директора Сахайна Алашита болар. Onun bulduğuna kene salayınlar. Kene dönü hergene tururlar. Bu автономия kelbete diye rahatsız ve popolu yani. Bir duydular bun Hakayırın olukta aktarın Rasumuk bir estivitelerinin vardın. Bugün Respublika gününden Ütütük istendik Türkiye Müziğin kolektifinin atattan ağadalir ben köngülle. Bege Sakayırın canı bulu Öktübürskü rüvüsü kayan heveske bula soluktanın Bege sakalar beyevi Respublikalarına met Süsü oluran Beyem hanabına takbına John Tenge Atanomuktartan Xalsı Bakka Hüddan saydan Kellibet Bege John Bıhıtınan Andı duan bastan Eterge dolu Kim dağını Borovalı ile goluğun Sosyalistiyeskay tutulu Россия Хевеско Союз атындыга тахка Руко Хевеско Союз бузонна хакайра болбигер. Уларан келбите ите улук бутугар билеген өмсирар бут, умсугуяр бут, эдир бут, онны мактанар бут. Күн айлатан нихер тогоде тахка жон барта тең, тогоде тахка жон барта юракка тең бираптак, тогоде тахка дорубе харысталыга барыт. Государство илитигер тәңге килен әмтенер этибит. Итиннек үчүгай улугу бу сүйсүлүсата беги олорон сакайрын сакадатан, сакад нурутун сакад нурута датан үддак чөчери хайдан келбит депин багарабын. Иннекетен мен албагат япын сөбгүнөн баран бидетемете беги туаканныгынна сакадыны сакайрын олуктактыра Ötçatlar bütün iyice Allah'ın bolkamtını kuruğu kayın Kirler internasyonel ne duhalak Patrişesköyde hanalacan bulurları gar Bileni Tüyhü Übü Ötünne Biremene harıstavakka Tuha yakınada Keskil biz ötçat Bir çapıt innikolog dalxannak Kenleri gar Arastan olog Eriller burullar Arasa cahadlar körere kendiler yürektek internasyonel ne iddiak onda partiyaska tırnak bollağına sakatılak alampay bütün kodduk oyunskay huri bütün kodduk sekula bağır bütün kodduk elbiyaga yuniyaga haydiyaga indikolog bu keskilbet desa saydiyaga onda bir giyaga onun içte kattele bitiger men bugün ehegine
Волкомтону урарга терендекетен ыңырабын. Бу Аласка төрән билген кини төрәбит баланы герти яхпет. Соруны болан сурьернан бу ытык татта херигер быйырдерге намара тардытыгар, тата тардытыгар революционинен сүйістен тақса улахама юттар, удағаттар, улан қоғыттар, эмчеттер, отоғыттар үйескәбет жектурата хиддері. Биги келен турар аласпыт, сирбит оппыт, улуу байбыт, отон ойынскай, түрен үйескен, оньон көрілен, улаппыт сире ота келен турар бұтта түйдаған долгуябын. Онна эти кыджык бу ытык таатта херигер қас келен бардаған ай бейтигер туспа сана она үйескетен инники сайдар кескели торомнан онна бейга хүдда улахан эппитнес сүктерилен өссө сақабыт сирин сайдар кескелин тухугар сананы өйү күйхү ого уран турар үлөже багасына келер. Биги итчапытыгар кедагаски итчапытыр оолорго бу инники лыбыт хүдү улахан толталак бахарыны өйдөтөн бу мантан сеттерен сайды кескеле төрүттемитин билиңни биги халаячылар быт республика президенттері Илдар ханнара үлелен республика быт 200 сылы аттата өскенлер аттара албана аттара аттаны тение диен бигереллек бит өссө даганы бары бирге хананан тутуспутунан эйдемнектик сакабыт сирен норотун тугар үлели камсы туракайын ден ыңырабын. Республика бут Россияны гытты болбута 390 сылын билетир сылга каян турар бут. Хурда улахан солталах, уанна хана улахан албақ саналарга келдерден мен саныйбым. Ол курдук улуу байдар бут Уюнскай, Амуап Уюнскай. Бу хакашеригер бастыгы хударстваннас кыймын келдерен беги сакайрап тамамия боламмыт. Сүйіс сылыстата үлелен камнан билиңе уяга келен үктеден турабыт. Ол гынан баран хүддах, устук кемнер, хүддах, гырхан кемнер, аспыттар дағаны, билеген дағаны бола тураллара әмие кейіне долгутар. Ол күрдік Бейгі Республика бұд билеген үләйді қамныра әмие әлбәқ сетейлер, бағылар әрәрі, бейеқа дағаны хүддах, әлбәқ, гырхан, онына сетеспетақ, әлбәқ күрдік темін көрібін. Онын Бейгі кенлер аттыргар, солларыгар, онына кенлер керестебілдерігер, әппеттер гіне олар уақта ақпыт, онынлық позициялар бұл уақта ақпыттен мен саныйбын. Онын бұл индикат түгер бейкі итнекі көрген әбет. Біліңілі ел орар халалта, біліңілі ел орар жан сәрге, кейінлер аттырын солларын түхен бербәкке, кейінлер оңар бұттырын халғы хайынларан, халғы баран ербе күрдік бұл уақта ақтен өйдейбін. Бұл 100 сыл ұстата бейге 390 сыл ұстата жөйді алықанда аталарға ұлын ұчын орудың күтті бірге өлен қамнан кендері күтті бір өлігелен, бір көйіні көйен, бір көйтірі көйттірен кәлдібет. Ол күнан баран бұл маннық бейге жонмыт, бейге ұлы ұбайдар бұт талбыт соллара. Россияны күтті бірге бұл уақта ақпеттен, кені күтті бірге өл яқта ақпеттен, кенер керестерін бейге ме толырар, тенне халғы хайынларар әбәнесті ақпет. Онан сақан оруата етен Россия бірге біттен мен аналы ақпын, онлық сана Бейгі Республика бі бөжен бұтығар баратығар толыру бар. Онан тұрығырдың Россия, тұрығырдың сақа әрі, тұрығырдың сақа Норуата, тұрығырдың сақа Республиката, онда Бейге ұлу жандар бұт Уюнскай, Амуап кәрестірі. Түмен депутаттары делегация бұйтынан келі әждеуіт. Онда правительство, танаме бұл правительство ұлбиятчы председателем Местиков Сергей Васильевич бар. Чичигинаров Владимир Ильич, Түмен депутата Губарев Виктор Николаевич, онна мен бұл келен бұтығат Уюнскай үрдігатын шүгіриян кенеқа бұл севекке жүрбетін ұрдығыт. Оннан тон бүгінгі бұл жөрі күнінен татта луын олықтақтырын, республикавыт олықтақтырын, едеті кестеңніге ғарделейбен, бағаралын барыдығытығар өріні, көтіні, инневеттеки күйіні қотуыны, онна керені. В эти дни наша многонациональная республика
отмечает столетие со дня образования Якутской автономной Советской Социалистической Республики. Наш праздник разделяет вся Российская Федерация, потому что строительство, социально-экономическое развитие республики непосредственно связано с многонациональным народом России. Начиная с 2017 года сюда приехали учителя, врачи из Украины, из Беларуси, с других республик. И они остались здесь и многое сделали для того, чтобы республика решила все поставленные задачи. В этот день мы отдаем дань огромного уважения и почитания нашим первым руководителям республики Максиму Амосову, Платону Юнскому, Сидору Барахову, Степану Ржакову, Степану Васильеву. И мы в эти дни чувствуем огромную ответственность, чтобы дальше решить все стоящие проблемы, быть достойными продолжателями строительства нашей замечательной республики, нашей Российской Федерации. И все решим проблемы с праздником, успехом и огромной ответственностью за будущее нашей республики, нашей страны.